Nongeye kugusuhuza kandi nkwifuriza ibihe byiza nshuti mukunzi wa Haha Ubwenge TV, zirakomeza neza kandi uguwe neza mu bice bigiye bitandukanye by'isi muri rusange. Nkusaba gukora subscribe kugira ngo dushyigikire ndetse unakore like na share ku biganiro byacu, by'umwihariko utange n'ibitekerezo aho muri comment kugira ngo tumenye icyo duhindura umunsi ku munsi. Tubaye ikaze rero ku makuru atugeraho muri aka kanya, nuko Perezida Paul Kagame yasabye polisi y'igihugu n'abandi bashinzwe umutekano mu muhanda gukora amavugurura ku buryo abakoresha imodoka bagenda neza kandi bihuta, ariko nanone ntibakore impanuka. Yabigarutseho nyuma y'impaka zikomeye zimaze iminsi ziri mu itangazamakuru, abantu benshi binubiye ko mu mihanda hasigaye harakajijwe ingamba ku barenza umuvuduko. Byatewe n'uko hari abavugaga ko bandikirwa na kamera za polisi mu gihe barengeje umuvuduko wa kilometero 40 ku isaha. Ubwo yari mu muhango wo gushimira abasoze neza mu mwaka wa 2020, Perezida Paul Kagame nibwo yavuze ku kibazo kimaze iminsi kijyanye n'amande akomeye abantu basigaye bakwa. Ati njya mbibona ku mbuga nkoranyambaga zihana amakuru, ati hari ibyo maze iminsi mbona, abantu mwese muri hano uko mwaje, abenshi mwari mutwaye imodoka, ubanza mwaje musora inzira yose kugera hano. Perezida Kagame yavuze ko yabonye abantu bitotomba binubira umuvuduko w'imodoka watumye benshi bahanwa bazira kuba barengeje uwagenwe. Ati baravuga ngo ntawe uhumeka, abantu bagenda batanga amafaranga, ubarengeje ibirometero banza ari nka 40 ku isaha, umuvuduko banza ari nk'uwo bamwe mu bamenyereye kugendesha amaguru tugenda. Umukuru w'igihugu yavuze ko wagira ngo abawugennye bashakaga gutubura amafaranga cyane ariko bidakwiriye. Ati ndakeka ko bashatse gutubura amafaranga cyane, ariko ni ibintu bibiri dushaka guhuza. Sinshaka ko tugira umuvuduko mwinshi cyane nawo ibivamo murabizi, ariko nabwo ntabwo umuvuduko wawushyira hasi cyane ku buryo utazagera aho ujya. Yasabye polisi y'igihugu guhindura ku buryo umuvuduko ugenwa hagendewe ku mutekano wo mu muhanda kandi n'abagenzi bakagenda neza abisanzuye. Perezida Paul Kagame yagize ati nabwiye abapolisi ko nshaka ko tugira balance, ariko banza mwese abariya babavugiraga ndabona abantu mwese ariko mubyumva. Haravuga ko twagendaga ntitubone ikimenyetso kitwereka umuvuduko tugenderaho, atari ibyapa cyangwa se ibimenyetso bibwira abantu. Ati ntitwifuza impanuka ziterwa n'umuvuduko uri hejuru. Nabwiraga ko nabibonye abantu babiganira, nshaka kumenya ukuri kose. Imibare yo mu mezi 10 y'imyaka 3 igaragaza ko abantu bapfuye bazize impanuka mu 2019 hapfuye 739, bigeze muri 2020 baba 687, mu gihe muri 2021 ari 548. Naho mu bindi biri kugenda bigarukwaho nuko polisi yamaze kubona umuvugizi mushyashya. Rero akaba ari umuvugizi mushya wa polisi ishinzwe ishami ryo mu muhanda. Ubuyobozi bwa polisi y'u Rwanda bwashyizeho CSP Irene umuvugizi w'ishami ryayo rishinzwe umutekano wo mu muhanda. Ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda ryari rimaze iminsi rivugirwa n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera, ryari rimaze iminsi ritanga ibisobanuro kuri bimwe mu byagarutsweho cyane mu bijyanye n'imikoreshereze y'ibinyabiziga. Muri iki cyumweru nibwo humvikanye bimwe mu bibazo by'abinubira ikoreshwa rya kamera zifashishwa mu gucunga umutekano wo mu muhanda. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera watanze ibisobanuro kuri ziriya kamera yakunze kuvuga ko ikibazo atari kamera, ahubwo ko ikibazo ari abarenga ku mategeko y'umuhanda. Mu kiganiro yagiranye na Radio TV 10 ku munsi wo kuwa gatatu tariki ya 17 Ugushyingo 2021, CP John Bosco Kabera yavuze ko ziriya kamera zinubirwa, ahubwo ziziyongera kubera intego yazo yo kubungabunga umutekano w'abakoresha umuhanda. Ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda rihawe umuvugizi nyuma y'igihe ritamugira, rikaba ryaravugiwe n'abarimo Jean Marie Vianney Ndushabandi na Emmanuel Kabanda uherutse kwirukanwa muri polisi y'u Rwanda.
naho mu bindi mu gihugu cya Uganda nuko polisi ya Uganda yishe abantu 21 batabwa muri yombi nyuma y'ibitero byagabwe i Kampala. Polisi ya Uganda yatangaje ko imaze gufata abantu 21 bakekwaho ko bagize agatsiko gakomeje kugaba ibitero bitandukanye mu gihugu gashamikiye ku mutwe w'iterabwoba wa ADF ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. 5 bo barashwe bageragezaga gutoroka inzego z'umutekano. Kuva ku wa kabiri nibwo abantu 3 biturikijeho ibisasu mu murwa mukuru i Kampala, bitana abantu 3 bikomeretsa abandi 37, benshi muri bo ni abapolisi. Umuvugizi wa polisi ya Uganda CP Fred Enanga ku munsi wo kuwa kane yatangaje ko inzego zihuriweho zikomeje gushakisha no gusenya udutsiko tw'iterabwoba turi imbere mu gihugu dukorana n'uyu mutwe wa ADF. Yavuze ko polisi imaze gufata abantu 21 bakekwaho uruhare mu iterabwoba mu dutsiko twa ADF twakoreraga mu turere twa Mpererwe, Rweza, Ruwero, Ntoroko ndetse na Bundi Buryo. Ati ifatwa ryabo ryashingiwe ku makuru yatanzwe n'abo bakoranaga nabo bafatanyaga kugambana, bahishuye ko bateguraga ndetse bagakora ibikorwa byabo by'iterabwoba. CP Enanga yavuze ko inzego z'umutekano zabanje gukurikirana abantu 4 mu karere ka Ntoroko ziza gushyiraho bariyeri ngo zibahagarike, bakekwaho ko bakoraga mu bijyanye no gushaka abarwanyi bashya n'ibikoresho. Ati bararashwe baricwa kuko bageragezaga kurenga bariyeri ngo batoroke. Mu kindi igikorwa cyateguwe ngo hafashwe abantu 13 barimo bakuru 7 n'abana 6 bato cyane bafite imyaka hagati ya 12 n'imyaka 5, bafashwe bikekwa ko bajyanwe mu birindiro bya ADF muri Kongo. Umwe ngo yaje kubwira abashinzwe umutekano ko yahawe akazi na Sheikh Muhammad Kirevu uzwi nka Abbas Kirevu. Enanga yakomeje agira ati ubwo Sheikh yarafashwe ariko yanga kwambara amapingu, nyuma yaje kugerageza gutoroka ubwo yarajyanywe ku modoka y'abashinzwe umutekano bituma haho kurasa abahita abamwica. Sheikh Muhammad Kirevu ashinjwa ko yakoranaga n'undi witwa Sheikh Suleiman Nsubuga we utarafatwa mu kwinjiza abarwanyi bashya ba ADF. Muri ibyo bikorwa byo gusaka ngo abashinzwe umutekano banafashe ibiturika byinshi barabitegura batahura n'imbunda yo mu bwoko bwa AK47. CP Enanga yasabye abaturage kurushaho kwitwararika ndetse ko ifatwa ry'abari yaritanga ubutumwa ko umuntu wese ushyigikira iterabwoba muri Uganda azafatwa akabibazwa. Yavuze ko mu gihe iminsi mikuru ikomeje kwegereza abantu bakwiye kwirinda guhurira hamwe ari benshi kubera ko bishobora guhurwaho iterabwoba, cyane ko abarikora bagamije guhitana abantu benshi. Naho i Goma igisirikare cya Kongo Kinshasa FARDC gifatanyije na polisi ya kiriya gihugu cyataye muri yombi abantu 175 babaga mu mujyi wa Goma mu buryo butemewe n'amategeko, barimo abarwanyi 6 b'umutwe wa M23 n'abanyarwanda 42. Abantu batawe muri yombi nyuma y'umukwabu inzego z'umutekano zakoreye mu gace ka Abujofu kari hafi y'umupaka wa Kongo ndetse n'u Rwanda. Itabwa muri yombi ry'aba bantu ryemejwe na Lieutenant Colonel Guillaume Njike Kayiko, umuvugizi w'ingabo za RDC ziri mu bikorwa byo guhashya imitwe yitwaje intwaro mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Yabwiye ikinyamakuru Actualité ko hari benshi batawe muri yombi, bose akaba rero ari 175 barimo abanyarwanda baba hano. Ikindi bafashe 6 muri M23 bari bihishe hariya. Lieutenant Colonel Kayiko yavuze ko inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigomba guhita zohereza abanyarwanda bafatiweyo mu gihugu cyabo. Amakuru avuga ko nyuma y'uriya mukwabu wafatiwemo imbunda ndetse n'intwaro gakondo zitandukanye i Goma hahise hatumizwa inama y'umutekano y'igitaraganya. Abarwanyi 6 ba M23 bafatiwe i Goma mu gihe mu ntangiriro z'uku kwezi uyu mutwe wagabye ibitero ku birindiro bya FARDC biri mu duce twa Canzu, Runyonyi na Mbiza muri teritwari ya Rucuru. Icyo gihe aba barwanyi bari bafashe imidugudu itandukanye mbere y'uko FARDC ibasubiza inyuma. Ku bwa FARDC ndetse kuba hari abarwanyi ba M23 bafatiwe i Goma, birashoboka ko bari bagamije gutegura igikorwa cy'iterabwoba. Colonel Kayiko yunzemo ko abarwanyi bafashwe kuri ubu bari mu maboko y'inzego z'ubutasi. Ni mu gihe umutekano i Goma wakajijwe kuva M23 yagaba igitero.